Indlalifa ngumfana nkasana isunu ngubani Indlalifa. Guys, ndazi ukuthi ayithi into kwenda ku-SA. What? That's all. Relax, my father. This means we are cheer wonke amaphepha ewili. Awayigudla Indlalifa. No, unika mina lokho kwana ngiyazibonela nje. Ngawami. I'm not giving you anything. Squint. Yebo. Tshela uchoma kholo uthi ndandiphansi lo. Ngizamenzela kubulwana so Zamba phela mina. Ayiya. Nozali merobeka pana mongadata zethu. Baya. Ngiyazidlalela hawo. Indawo siba serious entweni ezingena amaphepha phakathi. La. Mr. Law sesingabe sichaye kani? But iwill kababa says he handed everything to the lawyer who handed it to you and you have to hand it to someone else who's here Cape Town. Simple. And that's me. Kahle so wakho. Wena ufana lo mawopho nje. Ndikudzoka next month. Ndasira anti venyu zvinhu zvese nemari yemwedzi wese. But why? What for? Hayi. Umshele njani uanda amapapers? Phela uanda somntaka baba phela. Seyimhlolo le. Ngiyalitshela kukhona okukhulu okubuyayo. That's what we decided, Lo Squint. Anyway, I'm going. I will see you when I come back. Kalwana Squint uvuma njani into enjalo kodwa? Nofanga uthembe kangaka wena. So lina befuna ngenzeni? Ubeza tshela bani khona beza tshela bani. Ho. Kathi ubhayilo yasehambile. Shut up wena. Ukudla bani ongalungiyo kanje? Liya sure. Liyakwazi ukusela ukudla khona. Elphina. Wangasela kudla endlini uhlafuna manje. Antsho lokhu ngeke ngangikuchiye ngale ngangihlola khona. Mana Elphina, untshela ukuthi akusela ukudla ngitsho la sekhabothini. Contemporary nothing, empty. Sokufike isidle madam ukudla konke sokunyamalala. Konke. Guys lapha sela plan. Into esisele ukuthi sisambe ko-anti kuphela sicela ukuthi asinike ukudla. Vele u-anti kumele asinike imali yokudla. Akuthi plan ukuthi nasangena. Mina breakfast fancy so. Anti kusukela nini sidla so lini? Lelo inthinti imali kaBarnabas. Enronto munguza lidlali. Hayi. Bantu abantu mina ngiyalithela ispade kathesi sonke selifubele ngubhane nda. Get out. Phumani. Ningene njengabantu abangena esibayeni samabhiza. Phumani out. Mpali, awusantshela ukuthi kusephathini la. Sure. Kalaba la mganuke. Anti stand esibale ukudla sidle thina sizilambele anti. Siyakwazi ukuthi sibidla imali kababa sizilambele siqale sinike ukudla sizidle anti. Hayi. Imali iphumela abuyele team yonke sure. Wena uzama untshela ukuthi ukudla konke sokuphelile. Auntie, kufike icyclone yeLphina ekitchen anti kubi. Angitshorele lihlezi lapha elihlafuna. Manje mina ngizalifundisa ibudget. Hayi budget. Wena udla ama-slice amangaki? Kuyadependa ukuthi ama-slice akhona lamalofu amangaki. Nithi slice so. Andisho khona ukule kubala yini?
Man, this is a 6 kuphela la. Ayi. Kasuhlane. Wonke umuntu 2 slices per meal la. Bese sisidla amamila amangaki per day. Wena Elphina, akuthuli indaba zokudla wena manje. Ngani uyaphambana mbijanati? Ichukela lifaka ngaki? Nafaka 2 kuphela. Man, this number 6 kuphela vele lezi sweet angizithandi. Ngiqasela ku0 kubala. Mina angikwazi ukubala vele. Sorry ngifakele 12. Uyabona la reserve ku12 ke ngani khona 63. Liyahlanya. Sonke lapha sihamba ngesikali sika Liya la. Lina lilokumene mene. Auntie lo, akwenzi ukuthi sibe sisidla shwa ngapha siba ama calculations. Kathi ngiqeda ukuthi nikathesi. Yimi engiqeda ukuthi asi. Mbali. Faka amateaspoon amangaki? 4 mama njengenjayelo. 4. Wena suhlowa nathi itiya yakho ka2020 uqinile namuhla. Lena phuma ninambe lekudla ngale. Mbali uzasalela ndlela lesichebo. Ngicela nguyimadlana ka. Liyagcina liqedile vele. Sona vele nalifuna kube lisihlala isidla nje imali kabhuti wami. Imali yazisebenzelanga le. Kodwa khona abantu bavukela ukuyiquvuza kuphela. Get out. Get out wena. Yayibona la ukuchisa inkwaphathi la. Phuma begesi imgane. Kamna namseli ngizothini? Sukuma mbali. Dansutango auntie la. Hayi kodwa abantu bangini. Sarendi ngutshela. Waqalisa kungumalume. Khathesi ngu-auntie. Kambe from iloaf engijayele to 2 slices. 2. Hayi. Amna sengihamba. Hayi. Usiya ngapi? Wena waxotsho. U130 phela wena. Kanti nawe li. Khathi soku10. Anjho ngiyazixoxela mina kuphela ngenza ukuthi isikhathi sihambe. No, we need to make money and put food on the table. Actually, we need to make money and put food straight to our mouths. Phela nje lokho. Hayi mina as long as imali yakhona siyayenza siqokile. Mina ngiright. Anjho wena usale choice mina noma yini yenza. Mzala, ke sesiqedile ukudla. Sidlani lawo. Kathi imbali ikudla yini khona kuya? Abathu mama la so sometimes. Mina ngitsheleni nizayenda ngichiye yedwa lo. Ayiya, usiyachayisana lo mama zalo njengomama wakho uzavuka. Yeah, Mbalilo. When you know this area better, how can I make money fast? Uyabona eKasa anti into ezingani zi-illegal yizo ezigijimayo fast. Uyabona bomambanje bomawoti akuyahamba. Sure, phela senzeni. Uyabona ke mzala into kuyomela siyenza anti Indlalifa. Indlalifa. Liyazitshisa indaba, Indlalifa sesizibisela imgane nayo. Kunsi. madoda ukuthi siyakwazi ukulungisa imota ngabe sesile mali ethu ehle kanje. Ubaba lona sekhona ngalo felo imota elubhadala ngama-US dollar. Ngitshelani mambazo? Hayi angikhulumi la wena. Yeah. I know where you can get imali startup. When we start was sithenga ngabantu. Mzala. Khuluma noma Mbalisto. Olama connections everywhere. Ngidope phela mina. Khathi Mbali? Njengoba ungumuntu wama connections. Sure angiyeke ngiconnecte le ndlela efridge egcwele. Ngoba kwalapha ngiya. Wathi nudla sowuphelile sufu uhamba somewhere else. Phela mthatha ngaphi vele lo. Sikhuluma ama connections aleni into ezilengqondo. Ngiyafuna ifridge kuphele lokudla. Right mzala. Boss ulesiqiniseko sokuthi yikho la. Umbalo uthe kusekhoneni. Ngisho kusekhoneni la. Yikho khona. Nawu umdala. Zamba, lapha sizana sidinga idube thina nti. Lapha sizana sidinga someone else anti. And sibe sesinjani? Sasemngiyena ngiyomdala. Don't worry boss Jinja. Into zoku-act angezami lezo asika.
Madoda ngalinceda. Mdala linjani? Sidinga enye imdala nothi idubere emthembo ezithemba yadubula amadada edamu ledombodeni. Zamba, linjani mtala? Yebo besidinga kobhanda mtala sizwethiwa yikho lapha ekhoneni laleli mtala. Ekhoneni nothi ikhona leri dube. Idinga udube kumbe ubhanda? Sidinga ubhanda mtala thina sivela Bayamba electronics mdala. Uthe imoto yakhe i-engine yakhona ifile so sithe sizomkanikela i-engine yakhona malume sibone ukuthi ingabe njani. Lingakhangela ku next street ngale ekhoneni. Wo, hayi siyabonga mtala ithini siyomkhangela khona. Lithe liyalungisa izimota. Vele mtala yiwumsebenzi wethu mtala yikho sithwele ezipanela so. Inkinga ukuthi singama professional and sishaja ngama-user. Imali ayikho nkinga bafana bami. Ngingangena lingikhangelele yami la. Yithi esikhanikela uVin Diesel izimota zabo ze-Fast and Furious mdala. Manje singene silikhangele mtala. Boss Ginger wena ngungakwazi uku-act. Even lama-fractual expressions ave wrong. 4x4 Hayi Boss Ginger, 4x4 ye-Benz. Yenziwa itundra. Alright. Khangela ilogo nathi. Alright. Zamba. Vele lapha sihamba le engine la. Sahle sivuke ka1 kulomngane wami vele oyifunayo vele engine yemoto le. Liya lawo. Ungazi uqhubha imbanjana umbeni uqhubha amajikizi. Uyayenza kuhle. So, uthi mjida nanko umsethu. Hawu. Wena. Zechayini my sister this. Yawuchaya. Thina ndiziyathengwa. Ezini lawe ngokuphapha uzasibophisa nje. Manje sesikhuluma into silekhodi. Kathi vele kodwa siyadla nini majenzi? Siyadla nini sidinge something okulayithi nje uyabona? Abo lofu, abo beans, abo avocado. Hayi. Elphina, nansi profit sisanda kuyenza. Sufu kuyidla futhi. Business khona siqale sufu kuyidla. Kathi manje ufuna sisebenze njani silambile kodwa li? Hayi. Ndoda kathi siku-andazanga amaqanda amaningi. Kodwa layo sengazethi into ezilayithe beselisti lofu phakathi. Wakuchayiso. Je, besanda kwehlukana konapha. Ngathi nsithi ngiyakhona hlana lo nkawu. Ngathi semfuka umuthi ingqamo. Kwakuthi abayithule ukuthi bavelele angikwazi nje. Jay, they have to pay for this. Siyabalanda door by door, one by one. Antu uzabona. Je. Yazini, asithe sambe sexolisa kawana ngoba bazasibamba futhi sesisodwa. Xolise. Hayi, orajenza so. Wena hamba uyothoba izilonda zakho nje. Mina Zamba nyokuxolisela. Ngizaxolisa lami ngixolisa. Alright kids. Mbali. Thatha izicalo zami lezi uyezipolisha. Uyezwa. Wena uyemphekela amacimbi ngale. Make sure ukuthi amnandi. Wena uhambe wathi isigqoko sami ngale. Anti uElsa lidli la. Ayiya. Hayi boss Ginger, vengikhayenzi konke khonoko. Ngicela liqalele ngithikhwekhe lapha mina ngirijikijele le mali. Simi kwe. Simi kwe. So wait. So you guys think you can be richer than drug lords? Meet Pablo. Meet Maria. Meet Karunhlafunani futhi Elphina. Alo ngabi le ndaba la imzala ngazi ungambizanga.
So lina libona lingasimbuluzela ngokuyimadlana kweni lokho. Thina bafana we are rich. Asiqasi ingoma mngaka. All right. Haka matoro kisi haka. Kharimbani ntheni kodwa kuwe ndoda. Uyakhuluma phela mzathi ngale. Alright. Alright, asibashayini zami. All I do is win, 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 no matter what. Come out of your mind, I can never get enough. Every time I step around the building, everybody hands go up. Woo! Can you stay there? Shut up la. Yeah. Zamba. Asamthethengisa amanye amathaya ngale. Ngeke simbuluzele zinje chane thi. Bengikhayezi khonoko. Qala ndithikhokele lapha sifanike imali yonke lebotshi nje sethi ngenje. Yasuka. Squint, you feel Liyan le? I want to make some to ufuna ngenze something so please linga feel dangerous. Dobani lefuna. Elphina, keep her, keep her. Unana just not good. Uyabona mzala namanje is serious ngebusiness. Ngoba ubutshela ukuthi lama connections sekuphathele ingoma. Yizi ingoma zakhona lezi. La hamba la mzala. Kanti hawufuna ukaza noma mafenzi kanjani? Uthoba ngo3. La so. Phela lezi kanjani? La isisikhathi sokubuya insula lezi. Bewula amapholisa phela ngalo apha phela lento zami. Girl, la uye. I was voting yadlala hawo. Play 45 la. Don't even try that, too strong. Hayi mzala mina basesiphakathi. Yabona la mzala ungaqali ukadlala. Uyanqunula emini, mana seswafika. Yeah. Alright girl. Hayi usungahamba. Yeah, self-fonela as soon as they're finished. Okay. Sharp. Yabona mzala mayi mina la sesiphakathi. Phakathi kayi. Indlalifa. Indlalifa. Allow me to tap it. And allow. 31. 32. That 14, 30 shame. Can I plan machine? I buy check. Blind. Nansi poezi ya, nanti saqeda ngayo yazi ngihlala impilo za TV. Kamfa vele lapho yini? Vele hane mfana. Bana vele lapho yini? San poezi san.
umkhosi kade wenza kupapoti. Ngicela uqala uMatha. Uyakwazi nje ukuthi impahla sengilahlekelwe yizo zingakanani? So usufuna mina ngilahlekelwe ukuzibamba ngikuwena? Angifuni mina umuntu ongena la endlini ameza nganuphisiwe. Kodwa Matha sure. Mana mancane. Yahlisa umoya uphume. Uyeqoqoda phandle. Uyenze njengomuntu ungene lapha sikhulumisana nje abantu abadala. Namba linjani? Lihamba lonke? Hayi, mina ngizocela ukubona abafana bakho ababili. Bangijontshele injini yemoto yami. Uyakubona ke Matha? Uyakubona bakhuluma ngakho. Akukhulumele phansi. Kade uthini? Abantu bakho bagangile Matha. Abantu bakho bagangile. Ngisho yena lo mncane ungijisela indlu mina. Indlu Matha, indlu. Indlu yami. Lokhu ngana kusafuni mina. Mana ngifona. Fifth one, fifth two, fifth three, fifth four, fifth five, fifth six, fifth seven, fifth 9, 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5. 77 2 Baya. Lise ngaphi injini kaDube? Injini. uDube Thina. Lina, lingangenzi siyelele mina. Alimazi uDube ohlele khona lapha. Khoneni. Andilithi Dube kumbe ibhanda. Amaniza selisiconfuse lapha. Wena Squint, phela. Come lapha wena. Wena, ushiselele indlu kaMancube. Indlu kaMancube mina aunty. Ifiwe luthethe ngaphi? Hayi anginyazi ifiwe mina ngizake ngibambe ifiwe empilweni yami hayi. Hey. Suhlanya aunty. Incishe ngafa. Matha, akungidingela amanzi okunatha la. Phangisa. Guys, sengidiscover hidden talent la. Ukuthi ngiyakwanisa ukwenza enye into. Fuma. Incishe ngafa. 1 2 3. Suhlanya lo. MKPT umuntu phansi sonda phezulu. Hey wena uya. Bakho kwa police department. Wonke umuntu phansi la. Mina ngizizamba ngiyaxman. Lala ngiyezisili. Benzeni kade abantwana labo? You are arrested for drug trafficking. Zamba.